Lejlet summit importanti dwar l-immigrazzjoni, 8 stati membri tal-Unjoni Ewropea inaqdu fl-imkien biex evitaw dik li setgħet kienet traġedja umanitarja oħra fil-baħar Mediterran. Malta, il-Belġu, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, l-Olanda u l-Portugal se jaċċettaw bejniethom aktar minn 230 immigrant abbord il-bastiment MV Lifeline li ilu għal dawn l-aħħar jiem jitlajja fl-ibħra internazzjonali. Kienu l-isforzi tal-Prim Ministru Joseph Muscat li b'impenn umanitarju iżda bla preġudizzju għal pożizzjoni ta' Malta dwar il-liġijiet internazzjonali wassal għal soluzzjoni ad hoc dwar il-vapur Lifeline. F'konferenza f'Kastilja fil-preżenza ta' ġurnalisti lokali u internazzjonali, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-immigranti se jitqasmu b'mod immedjat la darba isiru l-verifiki neċessarji. Fl-istess waqt ħabbar li l-bastiment se jiġi konfiskat biex isir investigazzjoni dwar l-azzjonijiet li ttieħdu fl-aħħar jiem mill-kaptan tal-istess bastiment. MV Lifeline will be granted permission to enter a Maltese port, where procedures for identification, ascertaining of eligibility and distribution in other member states of the persons involved will start immediately, together with the granting of the necessary medical attention. Il-Prim Ministru spjega li l-immigranti li ġenwinament qed ifittxu l-ażil se jingħataw il-protezzjoni meħtieġa, filwaqt li dawk li ma jikkwalifikawx għal tali protezzjoni se jgħaddu minn proċeduri immedjati bajnuna tal-istituzzjonijiet Ewropej biex jintbagħtu lura pajjiżhom. Fakkar li l-kwistjoni hija riżultat ta' deċiżjoni tal-kaptan tal-bastiment li ddeċieda li jmur kontra regoli internazzjonali u injora l-istruzzjonijiet li ngħata mill-awtoritajiet Taljani. The vessel has been loitering in international waters for the past days, and the person in need of urgent medical assistance has been evacuated by the Armed Forces of Malta, which also carried out 3 missions to convey supplies to the persons on board. Il-Prim Ministru fakkar li Malta m'għandha l-ebda obbligazzjoni legali jew responsabilta f'din il-kwistjoni. Iżda l-Gvern Malti ħass il-bżonn li jiskatta operazzjoni biex tinstab soluzzjoni u filwaqt li żamm f'moħħu d-dinjità umana ħares ukoll l-interess u s-sigurtà nazzjonali. There were member states who showed that for them the values of European solidarity are not something to be found just in the treaties, but that we act together. Il-Prim Ministru qal li għadu kmini wisq biex jingħad kemm l-immigrant se jkun qed jieħu kull pajjiż, iżda saħaq li kull stat membru se jieħu skont kemm jiflaħ id-daqs tiegħu. Tul il-konferenza spikka l-appoġġ ta' aktar pajjiżi għal din l-inizjattiva. I can tell you that instead of 6 we're now 7 member states because we were waiting for the confirmation of one other member state. The Netherlands have just confirmed that they are joining into this effort. Kienu biss minuti qabel mal-Belġu wkoll ikkonfermat is-sem tagħha f'dal proċess. In the meantime, it's not 7, it's 8 because our Belgian friends have also confirmed they will participate in the process. I'm sorry for these changes, but it's good news. L-Aġenzija ta' Nazzjonijiet Magħquda Refuġjati laqgħet bi pjaċir id-deċiżjoni tal-Gvern Malti. Il-UNHCR laqgħet ukoll id-deċiżjoni tal-Istati Membri l-oħra Ewropej li wrew solidarjetà biex din il-kwistjoni tissolva kemm jista' jkun malajr.